Sing Nyotrip Youth Council, Northwest Khasils District, hak Nyotrip Risau, Arja Risau, Kelalep yang kedua, ya ke Deputy Commissioner ke East and West Khasils District, ke Mitanli Chandra, banyak keren halor ki artli kimat ki bakongsan nak bentai ki samla, wat kam jong ke district. Hak jinglam Presiden Usamla Joplang Kharnayor, lembat ki dekat ke HYC, kelapan pauru, ya kat tu kat nitili ki jingtan kam, badai banle nak bentai ki samla jong ke district. Kiba kentup ban pelat pajak no ya ki pos balat kam haman lagi tenat terikam ke sarkar kena makan don no ke examination tungkam lingba ke DSC ke banlong ke jingplelat pelinti ya ki kon samla kiba omdon kam omdon jam hapo ke distrik hakabi ke benta ke seng nolor bakal apen sengau ya kimat syaga dipri commissioner kan simkia na ke benta kilat yo kam yo jam ki samla ke distrik kelapan pauru ya ke jing songkia halor ke jing kenrei udrok hapo ke distrik kebala keta ki babon ki kon samla kaseng kala dawaru nak DC bantaulat nak benta ban penyo ya ka rehabilitation center hapo ka district ke banlong ke jingmentoi ya ki kon samla ki ba ngop haudrok di hakni ka sni bomta nak liang ka HYC Northwest Khasils District kalawan ban ya kendu ya EADC harangkat ki Deputy Commissioner jongka Eastern West Khasils District nak liang kejungi hakdin kajingi ut nak liang jing pait ba te nila simkia banwan sini office ban kendu UDC habidi bakini official post ka kathau habidi bakini ki sanction post nani ki ban kan post ki ban sayile exam ning ba kani DSC te nak liang kajungi hadin gajing yo snow ba kajing thung official hangni kala jur ba nak liang kajungi la request ya Deputy Commissioner maharangkat ki ADC ba kanu ka official post kidi ban pelat ning bag attachment kenang begini kena kijungi kiba kwa bantrel lari yo 10,000 ni kesan jar ni kamon jungki bantrel dia kapenlong iki kena ki start ni kena belong ki experience bio experience di mentah jing bom pelat igni official iki kata begini kena kwa bantrel kam dia kini ketika bengkong di habidai bakani hadin banglayo banya kran ayo skon ban habidai don ki kashwaru ki batung ki badon hangni tana kata habidai begini ru klem advertisement kata bai kena wat kam wat jam banang ta ki kontraktuaru ki don tana kata nak liang jong seng hi ka kentu ya Deputy Commissioner ya kran bani hang tu ya kran sani bha balda kamnu ru di apply optation ya bro kini ki post di kata ji kran ki jongi ti kentu nang ni khmat ba nak liang jongka di siru bang ila kentu yiki ba ki di ban perstet no khabi di ban tho igni exam ki jongki namar ba ke jingslam pala ban tho igni exam ru kata bhai igni ki sanction post namar ba ke jingta ki jongki ngi ibal da kimdon gini official ru mono ban trai bi ha post ka bi di ban trai kani ngi iba ada penslam ngi kedang yo kebu gini official de suki paski gini official ngi iba leng nga snutu ba leng ba ke jongki ru basuki kin ya tho exam DSC te dakini ki biru step ang tu hi mar mentau ke DSC ru bersing mla shu ban sania mar balai ngi ki jakaru ke jakamta te kata ke jing snu khia nak liang jong seng te kumta nak liang jong seng bi ni ga kandigi ni post ki ba thli bat kula ai official nak liang jong seng la kentu yiki bakin le kumta tenang ta dia ni wan ru ban yakren habide bagni ke jing sang bani urung ni drop sakani ke jaka ke jungi ni iba kat nungu di khna ki badai nangani ke district ke jungi hadu menta ni claim yo kanu ke information ke bitik kena manu kita supplier ki ba wan bus supply kini ke jaka ke jungi re arngut ki khot ki jab bru ke jungi badai nangani ke district ke jungi nakaliang jo ke seng hi kala lebu sport rehab center te kata ni namla ban ya thu ya kerten ke juki namar ba kam dei ru kerkom ban ya thu te na kata kadau tinggi kentu ya di office ba kendi ban simkia bidi bini udrok su plus dang ban kenri kini ke jaka ke jungi ba ngikok ngidang tua ru bani wa jingtep ba kat nungut kita ki main supplier udrok ki ba tula register case ban kuaru ban tep kat nungut kita ki accused person lagi drug addict ki ba lari sakit kebetulan kini ke distrik ke jungi baru kujuk por ngidang kenturu ke disi office ke di banbu na kini ke rehab center mar balai ke jingbom dan ke rehab center bensin ka kata bai kini kena ke jungi kena jungi badok ki bangat huni drug addict te teng lada kidon gini ki private rehab center ni iba
kakta bhai ki nomor kimi pa gidon ka jingdok te kajing bam labor kajing ki kanang pelong yuki kanang kata isu ya kajing kajing ki bam manas ni kakta kajing kusam kakta kajing kuat jing syak jing tu kena bangat adrox adik tena kata kadang kentu yuki ru ba lada kumno ru ba kani kirhap sento ka dibendonno apa kani ke distrik kajungi margi jing te ba sibun ki ini ki drop adik ke bla register case nak tak dawi ku apa tip mentah kan nungut ke bla adik register tenang ta bana kali yang jong sengru nani sekmat kanang ya budin habide kini ki drop adik lalu main player ki bawang penpoy drop hakni ke jaka ke jungi ni ten ku biswa